Ko ke hu fa mo I he ta malo fonua ka mai ngahi. Tala fa da ko do be fa o te proklama ni ka da fa mari ko ni ke fa ho ka ta proklama ko fa fo no fo ki e fa fini. O ko te tata le ke te mo tol ko do be mo ka fa da mo ma wa e fa fini. Tem te da be ko fe fi ki tata le Mr. Polisi ona po Paulo piven pi ka ki he proklama fa fini piven ma da ma e fa fini.
pia mo ha ke piveni pe me tongan pe mo campaign fa hoko malo pisola pa malo mo fa mali ko le pe ke u fa te pe fa tapu o tok mai le aku na mau ki to fa au si i to mbololo pa tuli mai nge ta programa ka wai ki campaign ya filia i long term ko o si ni kai fa finga ki ono moni e solo ko o mo i ko foi vai hala ma fa ma ingai neongo be lahi o meaka ko o ngo i mafasia o pito he vave ai fili ka ku lahi mo ngai mea ko koko ka ke taki mai pe sol ko isi u ko ni ke mea ko ni ka ki mea ko ni ko ya apita hopo ate ko i ko si hiki mea i kutokana o whakapura mai o ki whoha ni o lao mi fisi ki whaitutuko ne a koke o ko roto ke ne hanga ke ne hanga whaire ha lao ngā ioi o whamau ni mai loea na i wole ke iskwani ko silava whakapapau ko whaunga ngāwe na nau whai o kui kai ke o kai ke was unlawful o ku apia paies ko mea e nei do don ke tokanga o pito ai whamau ai o ku tau mai a bongbong hende hoke ku tai ne ko loya ka ku au mo na o ka te ave mea ko ni ki he anti-corruption ni pe he foke institution penal o ko fia pe hoko mea ko ni kine o mai tokanga ke u mea ko tui o ku ai elementi te injustice faka total de corruptions pege taki mai pe ta programa ka pa te ta restrict pege foi ho ta haka hoko te ku fononga ke campaign fai lonte ko ia mahina pita e whatala noa ke whai, pia mahina pa mo i whatongia te hoko mai. Tā ki kamata pe mo ta aloha tonu he ta polokala mai whiwhin ko loto ki o atu e whamatala ko ia ki he whotu ko tok whanongo he haoni i he le tio ko ni 531 o kui ko PMN Tonga. I he interview ko ia o lotu vaia. Penane whakahai o ku osi ia e nau kantiteiti e toko ua ai kau no pere ki he whiri paremia. Ai ana hingoa o iongo no pere ko ni ko lot tui wakano pia mo lot whawhanua. Ai e hene tu ko ia ko loto pe ke watu mua ai whakaukau ko ia pa mo ongo ko ia ko tukumai ko he kau no pere. Ko ilo pe ko kia ha ongo o mai ki ngahi kau taha. Ongo lalahi i murini o ku ha ongo ku whakakata pe he ko ha ongo ko ki mo onika ko ongo ni o ku o mai hanga tonu pe lo tu vai pe ku mahino ko tu ku ngai ku yai e ka no pere na tau whanong pe fungi na fai e na whakata pe na kai ke fu o mai ha official ha whamatala hange ko ni ku o mai e vai a ko ni ka ko fi lo tu pe ke o atu ka te ko ha ho wakai ki ai ko toenga fokia o kakai pe mo mau whakakaukau atu mau sio taha pe matoke aho wanoa wike kaha o ke he whiri ke lava ki whale area. Kone osi koe ui me koe whiri he tu apure lulu mo e po uri koia. Ku toki liri urewa e mau mouti ke mau whakakaukau atu ko hai e pare mia. Ta koe ni te ke whae tau whiri ko tuku mai he kau no pere ia toko ua. Whahawari ka au e piveni ano o mai toko ua. Ko inga he o si hangari split pe e fo I whika ia. Paina toko o mai e nau whotu ko toko taha.
o se atu ke ko ngari o na tu whakata. Ka kone toko ua ko pau ke malama ke hoko ai split ko ka ko tu ko ngahi me mahu inga tu ton ke tau sio nge ke ka wat ka te ko ha ho bakai ki he whakatu ko ni piven. Malapi solo o ke mo ni na ki whanonga ke mo awai ane nai. Pena unofo o haa. He uhinga ko ni solo. Koi. Kai ke nau an April e kau no pere ke nau hanga o sense ke nau hanga o fua e tae mafu society. Ki hau e fu manga wha pere ngesi. Nai toke o siat pe ai whehanga ngai pure anga ko hiri pe mwene a fio. O ne tupu ngai ngai ue mwelongoa. Peo te gege, peo ko nau tolu pena nau hanga pou i pure anga ko ia. Peo te gege mate hifo ia, weke ki apa i pure anga ia ko ini peo ko kau whafonga ko ia. O nau ke i reli mai pe, nau whakau o te nau ke i whakarere pure anga pe. Ka koe ni e solo. Koe statement ni ko pe he oku osiai o ngo kandidate ua ai kau no pere o lake o primatiwa he wake ilo hata pe lava mai ai kau no pere ko nikiloto ka hange o mo ke he kau honoli mai o ko nga ilo pe ko ha tau mua solo to yo mo vevela ngau ko nga oku mau mafasia he whinga ke koneke ho mau mafu bambeloto e kakai he mau inga ke o mai nau whalala ke pure i le whonua. Ka ko ngo ia pito hange ni ku kai ke nau toka i mai nau tole kakai i he mga wha politikare ko ini. Ka kai ke nau toka i nau tole ne afio. Ko kuia mo whatala noa. E na asi mai he tō wholofola e tāpu ni o ku o wangi maari e pe hanga maari e ke pare mia kone aho o le pe ne o ki tai no na ko tai men ke fa mau popo o e ngari ane me ki mau tolu me he kau fa fonga ka kai ke mau pe ke mau pe ke asi ha ke hata e kau fa fonga ka kai ko ke ne pore e tu ma pare mia ki ngana ngi ne ngo wa yo pe he fiuma ka ko si o ko ke hange ko ai no ia o ke uiro po hala o mari na o mai ake whakau ke toi ho ai ka kai kai ke so o hinga ne mafasia ke ko hinga mafasia solo he na ma o position ko ini ko fare ale ko fare peta pena kaingo na ku ki hu mai na fatonga wai peka no pere sai wai ka no pere ko ke sai wai ka u fa ma pato au sai wai ka fa ko ke sai wai be me ka u ta na sai wai ela u si o ya he ke lava he fa ia o fatu ake pure anga ke pure idele ka mau inga ke ta hanga fatonga i tu composition e fare mo tu e lao pero me go na tu kai vi ke o mai pe ai ka veinga ke o hake fofonga ka kai ke pure idele tu hau ko ha ka veinga ke tu loto ke nga we pe ka pa wa ha ta ina wa pato na tu i pa na o mai nga we fata ke i siu ya ka o whatever ko na to ki diri we lao ke kapau ko me ai ku na tu i ai e tola ya fale area ta to ki alwe whakau ki ai he malama leo ke hanga ka kai o puke ai party ko puke na tol ke na wakanda pol pe ne pe la vale vai party o fil dai na ka titi o hange ko ngai me ko tau se i muri ka wi kai fo ke pe he anga tau fili pe ne pe
nai to tonu ke mau inga iange e te pile ho eki tonu fa mau po fonua o hange ko to fola na ko tai mi to tonu en ke tau fa mau po e tau hala fono fa pikare unu ki moa ko foi hu mai a go ke pe ke asi mai ko sia o stala no ane ka no pere ke na u candidate solo na farea me ko ni ai mahu inga ke to o whakaukau me whare alea koe whare whahoko weki. Foi moni goia kai te lava taha o wei. Foi moni goia e tu uloa ia. Foi moni goia e tatau ai peia. E tatau ai pepe koe ha. Pe tolahi ange pe ke tai tui kai. Ka koe foi moni goia e kai ke lava e whakaho weki o mai e pulelelei ke whare ke whonua. Ai ko uhinga koe. Kai oua rewa ko nau hoko koha. Whare whakasewaniti. Aia koe kusio. Koe sea koe whare area. Kua tui e koni stutone. Tui koni stutone kua pau koe no pere ia. Pea koe kuango e ku viu solo. Ko ton ke tokanga pe kau no pere. Koe ui ko nau tolu sea i whare area. Pea nau nofo ai. Hoko nau tolu koe foi whakapalanisi. Hoko nau tolu koe tau kakai. Hoko nau tolu koe awhiwala. Hoko nau tolu koe fohe uri ke pure i lelei. He koe me aia e malu ai mo tolonga mo merino ai whonua o no whakahoko whakarelei o nau ngai whatongia. Nau whalawe mea koe ni pia koe na kua o si hanga hene a fio o mai whakahino hino no whapeka o no perei whare o mai executive ke o mai ake he whiri a kakai. Aia ki au o ko o ngoi au pito i manga whago e ni solo pako whakamea pango ia ka pau te kei ke lava he kau no perea whakamao popo mai nau whakaukau ki he tau. He koe ki au e solo, o staime nana toni ko se ite hanau exit package. Ke nau au ka fwoi taimi tala mai sai, o mai ha mau package e madolo ka mau mawae, madolo me whare area. He koe whare ngā au e, whare se wānitia. Ko niau nao mai na toto e ai mai ke nau pure i nau tolu a whare area. Pe toi pure i pa mo executive. Ai mea nei tuange mai he ne a fio. He whakapoto e whia kakai. O koe e ngahi uhinga, ke wanga o ate ngahi uhinga na e mea kei ai nopere, a nopere vaea. Ke ngā ke wakai ke ai koe ngahi uhinga eni, o kune justify ki nau tolu, ke whai mo whotu mai e nau i nopere ua ke nau i helakanga pare mia. Uruaki. Lahi hono whakawhehu i e purianga koe ni, kawai isiu e minister polisi, ke lava PMA ma TPMA ke solova. Ua. Ka taitokanga PMA ma TPMA ki he discipline, e more molare me he kakai. Tolu rewa, o ku fumalohi ai whakawāhenga, i he tuu e kabineti me wharearea, ko uhiga u palomesi whakawāhenga, lolotonga campaigni. Palomesi e kau kandidati whawahenga, lotonga campaigni bak malo hia i kabineti me wharearea koi ai i he lau koe me ai nopere. Ko ta hinga ia ku nau huma ia me nau kandidati ua ki he lakanga pare mia ke solova u isi we tolu ko ni ku atu. Sai, ka matabe me unga uruaki. Pehe ko au, pehe ko minister polisi. Up to now, where you will have a issue no tano ai. Whika ak mo whahoko whatongia. Ka pau te tau pehe ko e issue go i whare alea. Solo. O i longa i ko e nau whawhewhare vare roi he mea go hoko. Ko poini go na hango o whakikihi ai. Uruaki na e os brief mai mautoru ia whekau aki pea moe ave aki paanga paanga uri ke paanga ke ai trucks ngahi operation go ia pea na identify mai ai toko taha ia he kau trucks ko ni o wai hane penga kau na ia ka une
General e siri ni he ngai kau ta business. Tanuai. Pe ko toko taha pe ko ia. Nai hau ko e sea komi kakato. O kore mai kau. Ke whakaatangi mua e ne fupai ki he kuosi. Liliu e toko taha ko ia. Nai toko o sini ko toki ngahi weekend pe ko ni nai tutuni wha mau hala ia. Ki hono o hu mai ai trucks. O over he kilo ni ma. Ko toko e te ke te hairi whake tau tea. Ka koe whakotu ugo e tala ki koe tau tea mate. Ai ko ia pe mo polisi malolo. Ai ko mekni tiutia. Ie sio taha kotoa. Ie sio taha kotoa. Hangi bu ino se ni ai se ai ko mitkakato. He koe ngata anga pea ina wau si hamo ina uilo. Ilo e ku sio ki hene hanga o advocate ke whakatuai I lao ni. Ko ku sio mai au ke he mata hako tupu e whonua. Ka koe ni solo. Hena e hoko isi ugo ni o sia pau wholawa o ia. Hau ulopi holo I tua ke nao hoke unga ke tukau ki tua. Ka koe ni. Koe mea ni koe na e hoko. Ko whekau e pare e mea. Pea mwene mo sio ke video. Peka pe na utuki. Tau pe ange sio mai ka au mo pe he ko kuinga he na o si ilo le rei pe ka to e pare mia malolo mo ka be ga da ilo le rei au. O ya da tu o ke mai ka au. Kana uhinga e wanga ko faki ki me ke sio ko na nganga au. Ke na o mai o tanguti whare area advocate ke ua ai halao ia ke ne hanga pure ia ke money laundry o nau whakau kana o mai e whainga ata. Kona moni na aku toki tupu koso katoa pe umea goia he position ai pare mia malolo sa sovaren position ai kato kon pare mia sa mi waipul da mo sea ko mi kagato he foi pongi pe goia. Koi wiki pe e tape osi mape au he kapau hei kai te mauhang o whakakikihi e mea goini. Koi whakatoloi ai pe ka ke sio solo ke he mau hoko ke mea goini. Me sio ke na e whai na ke penangi whatonga ifo ke na e whai lotokolo. Toko tope tama gogo e whai na tahe kaure ka tape. Kai pe ke toka ngate tahe society. O lue holo pe no holo he te ada e fa no puki ko mau e ku fai he trucks pe ka pau te tawato o fa ho loto pe tawato pe fai pe fa momore o lunga o ke pe e lava veve ke ta fa ngata me go trucks anga veve o me na si ui mai ne avio ke fa ngata kana winga ki au hono o mai ke un minister polisi ke fa ngata pe ko hono moni ko uhinga e ku ta e fie mali kana gai eu kana uhinga pe au ko whakau en solo na whakau ke turoa attention me ene avio au ke kakai ko ha uhinga na whai whakikihi ke na ploa na attention hange ko kulaua aku ko kakai peni na muhu I holo moi trucks o una tanguto pe fare area o fai fatula o ke pure ia fonua ke pure ile o kau ia mea goe na uhinga goe ki ai e ku fia he hoko u mea goe ia ke ne hanga unfold hake u mea goe koe whihui goe ne he taimini o se hui mai ne a fio ke pure ile rei o se hoko u mea goe ni koe whahinga ine unau whenga ke whakakei whakaore ai kakai o ku involve he trucks ka pau te nau toi o mai ki whare area o uhinga ka goe solo goe o wikai ke toka I mai he ho ki ai tui mo kakai fonua he kono moni ko fili na tolu ka to tua te ho ki to fili mai tau pe ko sea ko to komika kato o fili mai ki loto te fe hu ile va au pe ku fe ia leva no ui mai ke pure ile rei fe ia leva ai tokai he ho ki ai ne afio o ene afio en ko ne o si fola mai whakangata no hu mai mo no haka fai toko na tapu ko fe ui ai pe ko foi ea pe tau fai me kai pe ka kala ko ta apa so be it kai o ai ke toi mai he uma toi mai he position ke olo pe he tokua ko fuka ma oni
hira goia una involve e taka I holo kon mo ka trucks o mo pe ko no no pe trucks be how ki to ke pe solo e ha u ta wa kai na ha ka pisinisi ta ya ha na pe afra politikare o ini ia kapau goia kapau ai ke kuhanga go o frata ai takilotu malolo ko ne sasi ke folau solo ko si lave ko hinga yo go o hanga o mai e ko tamaiki ke na to o te fatongia go ya ka hanga pesiu me go ni he I kai ke tau ke no foi peo ke te kovia I peo pehe to ko tutune ne fa mau o kai ko si ho fa mau ke pehe ke tutune be fa mau bet ko hinga na aku ma we lo to lahi ke alo fa eke isi wo di ko si o po hanga ha fa hi anga tutune ko poini aku pe me ni te tau ke tui ta wala to puno ke tutune para ku go ya ko poini aku anga fe ke ha o haloya private prosecuting or apply a restraining order the ex parte kai ke o mai re o tamago ko affect he fai tutuni ke raki o ngona pantok fai tutuni hanga fe o kui fe ia ene kawata ina pe kai ngata I ko me ko nei fra ilo aki papau e filia vai go pa hilia pe pasigaleti mamma fange pe pasigaleti hinga e ko pe kapau ko me e o ta sue mari e ke na ai mai na ke ai toku ke ai na o paremia solo go fatoka nga to ke ka ho eki e o te na o mai e tau fe ya mo me go ya ko kulawe na absol I have nothing to lose ka ku more ho ku vi mo ku loto mo ata mai no finga e fra ma o po fonwa aki pe whakakau ke pure I lere. Hala mo fe mau mawhai, hala mo te mea ke. Ko o si mau e whakatutu e whanua. Mea to e fulahe pure kovi, fulahe korapsini, fulahe whakawhau, fulahe me takau ko ne whanu. Au kai ke I have nothing to lose. Kana utata ako to peso gen. O mau alu ka whawhongau. Feinga ke nau tano ke nau wahenga mo nau kakai ke o mai e nau falala o kui fe ho e ki taimi ipu tia tu pe mo tangu tu mo fakau kau do ya fe ene tata he fu tu hawa e fonua hala mo ki me mafasia ho na wata mai ke nau fakakau kau mai ke me au fetaula ke tuiba mo pure anga ne to kosi ke nau fakakau kau hona u fatongia konya na mai na toke fo tutu e na paremia hala au pitoia ke au go kau e faka kau vale la fau ko ai go ke pehe ko fa vahenga ko hanga fa vahenga solo hinga tau ukaka he fu palopare magoini ko nau tolu na nauanga tali fu lao goini ki au hala au pito e nauanga vahe fonuan kana e kau pe kau no pere goni hono pou ai fu hono ai pe fonuan hena ke nau no na to faka kau ke fonua mo kakai no pena to fa kau pe a ve nauanga o veteke fonua kana pure ipe Apa fica tolu na ke lau ke solo e be. Ke fica tolu ia ke tala no mai ke ai. Ka fica wa malo yang e fa henga he tu unga ku ai kabineti me fare alea. Ko nga talo ku ki fare alea mo ku tala ku hala fa henga. Ko ka pure fa ia fi fa henga. Ka pure fa le mo e ku kai ke no fo info ko pe ko fa henga. Na aku kala no ai pe me o le fa lu fu ke fonua interest ai fonua mo ka kai fa lu fu ko ki ngawe ko
solo te wate mea koe, no ka pau te mou alu o sio I tonga tafitu. Koe ki sirini koe vahenga tonga tafitu, o ia pena ne hanga whai whakalere I uhala tonga tafitu. Ngahi apilau tohimo na ngai pāwhurumu. Ngahi mawanga vai mali. He ki sirini peko ia. Koe mena uroto ke hanga demonstrate solo. Ka tau e pe kau si kai tau ki seniti kau ku pule I lelei e lava ka kai o sio ko no fua lava sio ko no ola na ku hu mai au o atu toa he raki hau solo ko e hala ko e para kuat na e foi a ta na kai mai he hala I loto pea pe hanga fai ka I hala na ko ke tu ko ke fai ka I ui mai ai fine mo tu a he kau nga api ko hanga te fulu ki ai o pe mai ka fa o ku lava pe me alele he hala o sai pe hala ka mana fa ka kau ya ko ku mana fa kau ya ko tu ko gulifia o ku fulu e hala na ka lava le na tu a be hanga fai kai ke useni ke minista ko tanu hala pe na sio mangi pe ke fa ka poto he fukuonga ko ni ko wano wa vai ke para kupe he hala e fuloto o fetaula ki anga o ivo mo ake ai ko loto pe ai ka konsol na wa lewa ui ka o sakolo o kore ka na utol fotu ka na utol ko mo fesio fati fe ka pa te tau ave ka to e tau foi faki lu ko ni ke tanu e pe hala ko pe ko hanga e fakau ke mau take one bite at a time ke toa te fufu para ku ia ke toa ka foi ngawe tali le ko fai na lau mari e ko na ku loto ko ki ai ne ongo ne osiang e tanu o mau monu ia ma dole me ko ia e ko no inga nei e lele la nga ia fare maki e nau lele mo holo ai kolo lele mo nau kintio langa ia ko ui ko imagino ko ke preanga hufi he ne afio pe mo kuinia pe na tokoni le watano hala ko mena ko le au mo tano hala ki tota tano le kama walita ama tol ai tu punga pehe anga o pehe anga ko ando fingai ke o te na o mai o faka mamata pe o laiki pe ke le rei pe a hon a bongbongiu ha e vai almo ka ko poini ko na ko hanga ko o hake ko uhinga pe a pare mai a no faka le fonwani ko nga ko o mai ko pe mo o mai mo siopita hala ke te kala no au I fare area ki hamea ke feito ku mai ko wahenga hala de ta no wa mahino ka uia na ku no fa kiki ke patsete me ga toa patsete tanu hala ia I foi ke kuota ko wahenga ko to be ia I foi milionai ako ne tanu be foi hala wahenga ko o se na milionai ta ko ya ngatai na tanu hala tari ke tau fo pai ke o se ne tau whakalaka tau continuously improve o hana ko gula na maului to mololo ne ai foi halala ko to be he loto ko mololo o stanu pe valita ka ko va henta ka tai ka na mau ia ne tama e piven ani puho ho mau foi mata he mau o vale ko talu ne mau ke iki hake he ki kolon moi luo pe hala ai pe ke na to amanaki na to ria esto está hata imi te valita hala ko na ga na hene malava ka ko me go na fengo ke demonstrate e pure ilere ne o ni sisi ki silini e taulava peo langa fonwa ha ama la he fusilini kai mama futange ai go he corruption o fai nga o tai receipt wa ha nga solo ka ba ka ke te ha mo receipt
maka toa peta hake ke te kana ke risiti na ilo na te alu fa tau ise pe ko ha la sirini mo to nga sirini he ko fu me ko ya isa basic 101 ko alu pe fa ta o fa ta aki ha sirini ata ke ko pau ke ha ko mo ne risiti ha mo te to nga vete ha mo ne koloa ke ne hanga o kene hanga demonstrate ko me ai go na malava o mai aki me ene to ne ga ke mau me a to nga se ni tie ko mata pe te paanga o grandpa te alu pe ko frata pa pa te fa ka ai mo te foi pa pulukan mo ai mo te foi pula vai mo te fai te ria pe itai te ha po ta ko na ko to nga se ni tie ko ia ko pa palparema ko poini ko aku ke fu fainga ta ko ka feta laki ai o ku maka tunga he ka pau he ko awen ko anga ni fo ka pau e no fo ma o ka ho wiki na hanga na to luia o loka ya fare area e ko na go ka pau te fa tonga ji solo na o fai u ia ke to o foi fo ka tanga ya go e ko ni stu to ne o pe ko se a fare area ko pau pe ko wiki ko poini ko aku ka pau na uloto ke tau coexist esa community ko no fa inga malu ene afio malu mataka yo mauhanga fato o tokangai ya to no lewa ke na hanga define na Lauren function o te na te ka na to he executive ke ko la majority na to lu ga ya na fa hinga tau ke pehe ke dau mahalo ko sioko tu iba no pe ta hai fatongai na ngau ha ke lalo e civil 7 to nga ikai ka ye ya na u ki tau ke na to ngau ha ke se va ni civil ke alo ke beha fayako ala ke yo ha to CEO be ha fa na hala ai ko CEO papau ko palparema coño os imagino que te hawe palparema ko me go sui ta ko to ke firi fa lu fua pe ka we me o tu ya ki ai o se firi por nga ko a mente la que firi fa lu fua ka fa fu que ne hanga uri mo wai ba mo ko palo me spe ko to kituriki ka te lava o hoko ko national statement ke nga ke ko te nga we te whakaukau pe me ha tafu ki niu tō aki ke oua ai ke te whakaukau pe I'm comfortable pe au he ki turiki ke sai pe mau ki tawhaki a mautolu he te wal pe au a whawhangai e nau a pilau tohi mo ai nau tunamina ka polu ko wini au ia suka whainga mea pehe ai he ene pehe e kai pe ke tau lava tatol o mai haka kai lere ki whare area la me ai ku kai ko solution ni ana ko mai ke ai wa nau na tau ko haka figa ua ai ko fu ua na ko haka figa me ko na te figa tolo aki ai kai ko ni kakato ia u me ko na lawa tu ai ni ko kai ko ulu aki ko au ua ko e pipo ai nga tolu ko ai ko tolu foku pe ka ta tokanga e paremia me tokon paremia ki discipline e more molare ko mi nasi tala no pico kava mai oia ko me go firma go ai go fale lave solo it's about time que tau morte nice e tau frapa pa que ne afio a mono tokanga ai fofonga tatai o hake fofonga tokanga ma it's about time e wange ene wai ko mau e futa wala mo alo fu he ke si me corte ko me ia go gulau kana ona to ko la po ke pe ko fe ai tau foki tau dolia que tau te rive si pe ko kau fare si me kau satu si o ke mauinga o ke hala pe kau saberi
Kada tama no ka jijia mo age ko saberia. Ko sio ki ai foki I te whaaki koe ni. Ko inga ko ia nau to tonu ke nau kau ko he I he onau hingoa he pare mia. Ka ko whakakau eni nā kuhange haki fo I li mai pe nā ko ngā na waipa fo I li mai ke ngā ke mai toko mua nā waipa ni I hie ka whafonga kakai o kunau whakakau na toke nau ngā unu ke ta whaake ka no pere whakatoko lahi ki ai ke nau whao preanga ko pau ko toko hiwa pe ko toko nima pe nau fia mau ke nau lawa tapuni ia ke preanga ko ni na ko preanga ko ni kune hanga o kai foki anga nau minister te alahi me ngahi mea ku mo ta ofi I ngahi tawhaaki ke heke na aku tapuni ia ngahi tawhaaki koe ka unau loto ke tapuni e purianga koe ni aki hanau ngā unu ke tawhaaki koe pia moha toko nima pia toko fitu I he kau kakai ka kone tō whoki koe ia oku hange koe lau koe aniho pe hanai whaha e taha kau kandi tom whae e whakau koe ni tau hanu he kau sea ina ka kuk tikai ke hua sea ina ia whau lao ko tau kakai pe o tau whau lao ko tau kau whafofonga o toki awa ki ngā wea ki kau sea na ka kuhange koe ni o kua hamau toko taha fitu te moulawa tāpuni o si aki ai kau nopere ka pau ko uhinga ia ka koe no ka kisi o ngehe tawa aki koe pe koe ngahi makatuunga na guaha kau whafonga kakai ia kunau tāketi ke nau te whoki pio whae whainga whaupure anga koe ia Solo mahino ka jago tuku fuhu mo tua ia. Ai brego go ke whakatau hosi. Ke nau tau ke nau hanga whakatau hat foi toko nima, foi toko fitu, ka nau fotu pure anga. Ko os outdated tia, koe ke toi no longer relevant ia. Ka uhinga foke movete e kakai ko ngau e kau hoeki. Fai mo ke au ia, I think mahuinga ia ke stay on top ai ne afio he mea koe. He kai o wago la ua mea los hopa. He kono moni ka pau e te nau pai mea koe ngou lau. Nau hoko koe fohe uri koe whakataulama koe pure I le whanua. Ka o te nau o mai o tata whinga ke whasiohan. Tuku ange a papineti ke fili me fili koe kakai. E uhinga koe ni solo. Kai lava he whare area o whai e foi rolo koe o check and balance koe kabineti. Koe kabineti na was lave e pako mea koe o pati e whatongai. O ku whakaongongo kabineti ke whare area koe konistu utone koe mea e tutuni he whare koe mea e whai he kau minista. Aia ko kuhinga na o mai o whakamao popo e whanua. Tuku e o mai o ai mawhai mo ai I koloa. He kono moni, ko osi movete pe, ka pate ke whatonga I koe kau whawonga kai. Ko osi movete pe, wai foi timi e koe timi koe na nau whawhipaki I koe ne awhio. O au ke poini unau pe atu, o koe jahan no mawhai. Pea koe kakai koe ke, o mea I ho whalala, o ko ke whalala bea o ki ai. O kuloro tonga exise foi parapare ma ko iahen. Pea ko tau whenga koe ni ke tau whenga mitigate mea koe te hau na tolo te ai hawhahinga mea ke toi lahi anga e wālau e whanua. Ki hau whakaware a bitu whainga whakaukau koe ia. Kau koe ki ona moni I have nothing to lose. Ka pau nau toa minister me au toa minister. But I will still be a voice for the voiceless. As long mone lau kono rotonga mo ke filia o mo whapapong. I will always be your voice. Ka koe mea koe ke ai koe masi soro. Ki hau koe mahu inga e koe ke vete u mea koe ni. Ki unga ke tuku ai e toi he ngai fu mawhai. He oku korapu e ngai fu mawhai koe ni. Hei mea solo te utoki hanga au te toki lawe tau ki ai. Koe mahino mai, sio ke ivolo koe ni, me lolo te mea koe ni. Koe
Ko tutun fa mauanga. Pea faile ai fu foi fa mauanga loia. Faile record loia. O aluia tauhi moia e lai peri ko ai USB. Pehe tokua ko tutunia. Tau foi tutun loia. Sio ko fe ui. Anga fe. Ko tatara no ko ni me ko ni. O se ngai nei foi hopo e wa. Tala mai wa ia usila ia. Hopo ko ni panke mo hopo. Pela ku ui e whakataha. Ko ku ekepe ko tutunia kap netfe. Ki au ka pau loto ni a fio ke pule i le fonuani. Whakangata i trucks. Kua pau ke transparent ata ki tua account a pole mea ka atope. That's all I wanted. O kwa ki te a mege ke mai to mawhai koe mea hai a vea ka hai. Ki au o fie maria o mea koe for tutu e taimini. Te tau to continuously improve pe ia. Ka ki au koe corruption. Masi, wike hoko koe ne tolu. Mo kui ngai whakata anti-corruption ni ma police commissioner ko. He fe paki ai mea koe corruption. Fai tutu uni ake mawhai. Ki hene whakakaukau be mo ne opinion mo ne le reipe ana. O tau atai na kakai. Kia ue ultimate na tau toki katoa ngai te teo ni manoa. Kia koe konistu tone. Ultimate outcome go o nistu tone. Koe tau atai na. Pea tutuan be whamau e to'o tau atai na te ke o mai goia whakahopoi. Koe konistu tone o be mai hei kai te ke kautea i hataha ka oreo hopoi. Hei kai te ke hopoi i hataha tu oua he mea te tau. Mea pehe, o sanga he konistu toneo o malui ngahi constitutional safeguard o malui tau ataina e tangata tonga. Pa tau hanga reo te tō ai e solo koe fu Ken of Worms ka kua au whaka o tua pe ai ne hoko isi uen. Ke asi mai o mea koni. Ka kona moni ne kai ke mei asia ka pau ne kai ke hu mai ai minister kasto o muia o ai ne ki personal ateki ana ia te au. Without him knowing exactly ai fu pui tua koini. Ko pehe koe na interfere, or never interfere. Kana reason pe koe hae uhinga. Toki ilau ki mui o kui it's a no. He kai te ke lava apply a restraining order on a ex parte applications. Inter party ke pau ke ongona ongoreo ke unga ke ilo ai pe tagoe na koe vai a koe ka pau e kai ke folau e kai ke folo ni foi a kau pe igu ya koe he mea mau time ya koe mea ya kau wha mau ki mua kuna wanga restrain hata pau ke ai substance allocation ni. Porque I have no fear. Even kapau na hoko e kulea peheni ke mea ave motoro mo ki minister polisi. Kwa kwa me ko toka ki au ko fofonga ka kai o uhinga e tau ki voi mo really taki mo oskia velenga ke ngau goni. I have nothing to lose. Kwa uia ko fu sameria be uia. Piveni kane tō koini, ki he wike kaha au ke he tō apure lulu. E lava, e kau whakafofonga i kakai, o whau hapure anga i a te kinau tolu pe, without ai kau no pere, i ho anga hau kai ke i pe kai. Lava lerei he mahino ke kau no pere, o kai ke te whemau ke nā mawhatau hosi ai. Te kātu e men, this is how I foresee things. Ba no fa no pere wa ke nau te kawe. I lai hau pe fo to ta vitu te na o mai pe na tolo rak fa kau pe. Ko uhinga ko me ko heke mo tara no ke. Ko no winga ko hange tangu te kau no pere. Hange ko ha fo i. Hange ko aki wa fu ke na i hola ko ki ai ke. I lai ko mahino pe wa ke te kawe ai fo i te pire ko ya. Lava le rei pe to ta vitu o nominate ana paremia.
lava le lei pe. Pe lava le lei pe au fili pe he pare mia guai ka kai le lei. Kai fe mau ke fatau hosi ke pe ka ke fili au te wato kai ke fe mau. So he ka pau pe he o ku lava le rei pe he ka whafonga kakai ke nau whao e pure anga without it e toko ni ka ka neo ngoi o mai a candidate ua ka no pere but e tienu nau toko hiva pe ko ke lava pure anga whao ka toko hiva kai solo o kai ko o mai nau candidate ua issue o ko la uno fo fa ka ke ai ko issue e kai hoko ya kai ke hoko me e ko na ta frente o kai na whakau e whanua mga whawha politikare ko ni tae mawhi society mo no whaka maa opo e whanua ta frente they don't think like that ko me e go whatupulo to mamai ki hawe kai ke utu ya primatiwa lawe ko pa o utu ya we ko na I mean o te ke o whai whiri o huma ya maafu huma ya lasike huma a veala e ka candidate ko di fe me ka pa o ya ko ya ku tu ama ya tu ama mo tu va noia e ha me ka pa ka ke ya wat ki he pure anga ki he auto pre lulu pe a wat ki o se fili o ku ka ke lava to ta fitu pe to ta fa me to ta fitu o fa o pure anga e uia ku feila a ka fonga ka kai na ave ka kai ki fale ale ke na fa o pure anga kai ko me ku ke pe te ka pau ko ni imagino be ka no pere ko ya na role e pre executive fa ka na tula pe ko no fa o pure anga e to ta fitu ka kai fa ka na tula kai ko te mahalo e piven ko nga o se tataimi ko ho programa ho ka wa me ko ke fa ma bo po ki ta to ki ho ko atu ko nga ma be hanga fa nga maria ko ye sol na ki ta la noa ki hanga e fa kau ki ha kau fa fonga le me ngai wa henga o ka tu ke ta to programa bombong sol ke o atu fa kau ke kau fa fonga le ke ne lava fat a fonua ke ne pure i le pe lava ke mau luta no fo e kono mori pe hensol o wai fo ke lau ka parani ko ha pusi o fie o ku expire ke hoko ko ala yone o pe ai ko hata wa ne dream ka me ke le yani ko pau ke ne rakito ene u akai kuma he pusi ko ma ko pusi fa na tu la pe ke kai kuma sai ka konso ke o te u akai kuma ai pusi o te o mai kuma ki fare ale o va solo ka turi ki me ko ka ko pong te tatara no ai ke mawinga ke o mai fa kuma ka mai fa la yone ki fare ale o va tu piven malo apita ta toksio pong fa malo te kainga lava ko ia tau programa hi fini mo kata ki be i he bave programa bave be fo ke le taimi ko o sene tau ho ta ka ko ki hinga ko ho ta fa le pe mawa over ka ko nga gua programa hoko ku mo ki ai minister pe ko pau ke ne lava tu ki ai ka sai be ko hanga ko la ko ni ku ta he minister te mate foki mai be fitu a pong fitu e fiaf a pong ko nga e tala no ai ki anga ni whakaukau ki kau whafonga le lei me hinga hiwa hinga ka mo mawa pouri o whaat ka mo dol o mo lava kau ma he tau proklama pa fi e ke mo te foki mai pe a pong he time fitu e te hoko atu ai tau proklama ko e a hoka kato au ko ki lava ha tau proklama ai o ku ai whatongia o ku ki te lava o kanseri ko pau ke u iai pe ku ka ke lava hapa nga proklama pong me ka quantity tu ke ai fitu e fiafi ko was foki mai au i he ni maki apini pe lava leva o fahoko proklama ko ia e fiafi pongi ko monite me tu site o ku ka quantity ko ni una to ko ni una loto pe mo ni una te hu mai te ufinga ke whakahu ke na wahe holo anga fui aho ko ia
ko ngā he ko e ngofi aho pia kutoe ke campaigni. Monite, pa me tūsite. Aia te ke kou motoki whanongo pe ai, ko ngā te tau ki lawa pia sio ai, ko ngā himalanga wha o sia e kau quantitati, ko nau sponsor na ngai prokalama ke whakakakato he monite, pia me tūsite, pe tau mā lo le reia he pure lulu. Whakafo o tau lau maarie, teu ki he whiri whare area, i a tau pure lulu. Pakoi ai ko whamalo atu ai, te motol whamalo ke tau kau sponsor, ki motol mo lo i beo koe kahi taimien ne ku lele lo fihangi au ai prokalama, ko ngā ku whamalo atu ko ngā ko mo ngai tokoni, ko mo lawa whahoko mai ke tokoni ke tau prokalama. Tata te whito e tau ka ngahi kau taha ko ia ku nau tokoni, tu pau mai ke tau ngahi prokalama ko toa pe, South Pacific Loans, au ku katahano eni i Manukau, ai au tu he Cavendish Drive i ka wā Starik Tupo, pe mo ene katahano ko i ko South Pacific Loans, te ke lawa pe ko ia o tāka ki nau tolu, i whika ko e nā noa walungeau, walu, hiwa walu, o lea pe ko hawhai ngā fie mao. O talangia te ki nau tolu, na ke whanong he prokalama, pe te talangia u ke fie mao, hano, pe ka pai kai pa ke hu pe ko ke nau website. Okay, click ai kona ku asset based screen tap.splnz.co.nz. Ko website ia kau taha. Pakapau ke fie mau ke lea pe koe ke stare ki koe pe nau kau ngā ue ko steu. Nau poto he lea whakatonga, whaha moa, whakaniue, whakahape whainga lea whakapasifiki, whakafisi. Nau poto lea whakapalangi. Pea pau ku ke firma o peko ke lea ki a whaifika Australia tupo. No walungea walu, hiva walu, talang ke transfer ko ki ai mahal te ke mao atu kulotonga wahako ni malanga, ya ki potosiasi, pea kulotonga i uta o ane whai mea tokoni, ka tene lama peo tokoni atu ka te ko iha whainga taimi pe. South Pacific Loans, appreciated your financial contribution throughout the years. Ke ki ngā taika koe tau kau taha ko ia, Page Facing Store, loto nuku alofa, koe ai tau ngahi wala, kehe, koe uta wala koe na ku o si whawhalau ki tonga, lava lele ai pe wala, i he lele tu koe niwa au ke Christmasi, pe moi whao stau mo ngahi aho lotu. Uta lahi au pito, ku lava o whawhalau atu, wala kehe. Whamalo atu ka tiki mo tolu, ngahi family na mo otaha mo wala, koe ngā na mo fie mau special pe mo tole ngahi particular close, mo hanga ota, aia o ku lava lele pe. Kau ke fie mau pe kua whainga wala pe, ke tu tak pe he nau email, pagefacingnz@gmail.com, pe tu tak pe koe ai, pe ko hohu pe koe nau Facebook a messenger ai, te nau lava pe o tari atu pe mo wale a lewa ke ota ngai wala ke. Pakapau kua wala ke fie mau, e ko ia ke leipai. Lama, lelei, ke awe ngahi wala ko ia leipai, e ngahi wike tolu mahalo te ke totongi ai ke osi, pe ke pick up lewa wala ko ia. Keke, ko e tau wharikosi ulu, page Francis Tickets, i loto noku alofa, o tuna ko e weekend, I think o ku whawhiawhia pito ko e kau wholau, a me muri na nau tuuta kau pālangi, na nau ngau e ake wharekosi i he weekendi, pako tu nau lotonga i tonga, i nau ngahi ke competition o nau kau kia kau tau whamalo pe, ka ki ngata pe ki mo tolu kakai tonga, ngahi family ku mo tau hima e tau wharekosi, ka guai pe tau kakai me muri ku nau, o si siot pe na to me murini he nau ngahi satellite me nau ngahi hafua ngahi mea ku nau mau, o siot pe na tolo o ki he tu mea kau tu e wharekosi, ha tona pe na tolo huki ai koso na ulu pa nau alo. Kake, au ku whawhiawhia pito. Kake ngata pe i he kosi ulu, ka koha mō whatau koe e products. Mati koe ngahi products koe na kuma o atu, ka ngahi original ka ata. Me he kiripa, me he trimmer, foil shaver, koe pop wax, koe taha e ngahi, mosat pe toke ne lahi, koe ka hafoi hina pe ua pe whia, mako fui hina ena, wa upe te au, mahalo pe whia. Koe aftershave, o ku toe ange i aftershave, mau whetuku atu ai lelei taha, ke te mau tolu ke hoa mo ngai fie mau.
ko ngā ke ngā tahinga hime ako na wai be me funky wax ko bro wax na mau tufa ta tong ko he tau polokalama ko he anniversary o ku ke ma o ka ta be me ngai me ko ia ko ke mo ilo na wa tu ki ai o ku ma tau special o ke tau ngai price ka te tau tok si o pe ke ai he ne offer ko ia ki he tau Christmasi pau pe ke ai ngai me e whahok i he tauongo whare ko ia Bates Fashion Store pe mo tau whare ko si ko ngā ko e community ko ngā hianga ia give back ki mo tol mahalo si o mo tokoni mo ki tau hi mai tau whare ko si tau ke hanga lau ko me tau ke pine pe mo mamana ma pe mo whanonga pe ka ki ngā tai ko tau tawhaki ko ia Francis T. Katz i Nosilani o tu ia i Orewa te ke lava pe whetu taki ta haulo Antoni puka pe he nau Facebooka whainga taimi ke sio ki ai ko lele taha ia te ke ala mau ke East Coast ona ke whalaka e tau wharekosi koe ni i Orewa. Ko e tau katahamaka ko ia i Brisbane, a tesi, kei tu mo e lau, kei tiki te mauhana, kautaha whafo ofa po maa pe amo quality lele pe na unga ue, tata te fito ke whainga whotunga koe na, lavale rei o whahoko i Asteria, lavale rei ki whafolau ki tonga, te ke mau pe i Hakapei, Royal Headstone, ia noa wha, ua noa hiva, fit wha ni ma whātaha. Ke ngā tai ulahi mga service, tāpe telefoni, e ke kanau tolu, e service ma unima, kauai ai tāwhalani, kote, tui kote, ko e he kesi ki he potunga e talavou, ko e peko potsiasi, ke ngā tai, una ulava pe mo e ngā service ke pe ko live stream, tui mono, moi hafua, o kuna ulava le pe, a ki hao fetu taka ki nau tolu, i he fika koe. Nā koe lava ia e tau proklama koe ia, i he whiawhini, peka ki ngā tai ku atu pe whamanati ka tiki mau tolu, i he tōplelu le wiki ka hau pili, ia Paula, Viven Piukala, kantiteit whika fitu, tonga tapu fitu. Ke pulei lele whanua, ke pulei lele i tuku hau, ke oa na aria ki nā tahaka mo pōria.